Ibihe byiza bakunzi ba Connection TV mwese aho muri mukomeze mugubwe neza Nuwiringimana Patience basuhuza ndi muri studio turimo turaganira ni ku ngingo zirebana noneho nibiba bigezweho ni ingingo zirebana niba birimo biravugwa nkuko mubimenyereye na amakuru nicyo kintu turebaho cya mbere ubu mu Rwanda makuru agezweho cyangwa se muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba hari n'izindi nkuru ziri kuba wenda muri Kongo mu Bugande mu Burundi ariko inkuru iri kwisonga ni inkuru y'abashyitsi bari kugenda bagera mu gihugu cy'u Rwanda bitabiriye umuhango wo kurahira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uzarahira ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka. Aho tuvugana ubu nicaye muri studio ari ku itariki 10 mu masaha y'ijoro ariko umuhango wo kurahira kwe uzaba ku munsi w'ejo ubwo ni ku cyumweru ku itariki 11. Abashyitsi bagiye baza ntabwo ndi bugaruke ku bagiye baza ariko ndagaruka kuri umwe muri bo witwa General Kainerugaba Muhoozi. Uyu nguyu ni uwo mu gihugu cy'Ubugande ni Chief of Defense umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande zitwa UPDF. General Muhoozi Kainerugaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Kainerugaba yageze mu gihugu cy'u Rwanda aje kwitabira umuhango wo kurahira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahagarariye nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni. Uyu ni umuhungu we Kainerugaba Muhoozi ni umuhungu we ni umusirikare ukomeye mu bakomeye mu gihugu cy'Ubugande ni umusirikare utajya upfana ijambo mu bitekerezo bye ku byo atekereza ku bijyanye n'igisirikare cye cy'Ubugande ni umusirikare utajya upfana ijambo mu bijyanye n'ibyo atekereza mu myidagaduro ni umusirikare udatinya kuvuga icyo atekereza ku mutekano wa Afurika y'Uburasirazuba ni umusirikare ufite icyo yakoze gikomeye nimvuga ngo gikomeye wumve ko gikomeye kubw'uruhare yagize mu kongera guhuza umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande mu gihe imipaka yari yarafunzwe ngira ngo murabyibuka imipaka yari yarafunzwe. Kainerugaba General Muhoozi Kainerugaba nari mvuze Kainerugaba gusa General ndikura ariko aho nari nibeshye ni General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare rukomeye mu kongera guhuza ibihugu byombi imipaka ibanyabagendwa. Niyo mpamvu ari we mpisemo kugira ngo tuvugeho muri aka kanya. Yamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda yamaze kuza mu bakomeye baje kwitabira umuhango wo kurahira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndamubona muri Uganda Airlines amafoto arimo arabereka aza nkuko mubibona kuri video. General Muhoozi Kainerugaba akigera ku kibuga cy'indege yakiriwe na mugenzi we umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse yakirwa n'abandi ba ofisiye bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda Rwanda Defense Force RDF abo officers cyangwa se abo ofisiye bakuru bo muri izi ngabo bari mu baherekeje General Mubaraka Muganga bagiye kwakira General Muhoozi Kainerugaba. Hanyuma noneho we akigera mu Rwanda yakiriwe n'abandi cyangwa se abamwakira namaze kubavuga ahubwo abamuherekeje yaherekejwe n'uwitwa Major General James Birungi aherekezwa na Chief of Defense Intelligence ubwo nukuriye ubutasi bwo mu gihugu cy'Ubugande akaba ashinzwe na security witwa Brigadier General Richard Karemire. Hanyuma aherekezwa kandi noneho n'uwitwa Alexander Akandwanaho. Iri zina niba nasomye mu Kinyarwanda sinzi niba bavuga Akandwanaho niba ari Akandwanaho ariko mu Kinyarwanda handitse cyangwa se mu myandikire handitse Akandwanaho. Ubwo ni Akandwanaho cyangwa se Akandwanaho nawe yamuherekeje n'undi witwa uyirone wongeye kugarukaho none ndabaza kumuvugaho byeruye witwa Andrew Mwenda. Wise umunyamakuru abenshi muramuzi. Andrew Mwenda nawe yarari kumwe n'aba ba general nawe maze kuvugana aba Brigadier General bari Richard Karemire bose bari kumwe na General Kainerugaba Muhoozi bamuherekeje aje mu muhango wo kurahira k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame.
uyu Andrew Mwenda mumushyire muri sako muri bracket, ndaza kumuvugaho nyuma mu kanya. Hanyuma mbanze mbabwire ko kuva uyu munsi aho amasaha ageze aha kugeza ku munsi w'ejo n'igihe azamara mu Rwanda ntabwo bagitangaje ngo bavuge ngo azamara igihe kingana iki mu Rwanda, ariko mu gihe azamara mu Rwanda ndetse ari kumwe kandi noneho baravuga ngo during his stay in Kigali, General Muhoozi, who is also the senior presidential advisor for special operations, uyu noneho ni umujyanama mukuru wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'Ubugande mu bijyanye na operasiyo zihariye, is expected to hold meeting with the President Paul Kagame and his counterpart General Mubaraka Muganga. Biteganyijwe yuko mu gihe azamara mu gihugu cy'u Rwanda azagirana inama na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we, ubwo mugenzi we niwo bahuje kuba abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu ari we General Mubaraka Muganga. Bazagirana ibiganiro. The Ugandan general is credited for his effort that resolve a standoff that had started the business and car-trade movement between Uganda and Rwanda. Bimwe natangiye mvuga ko uyu mujenerali Kainerugaba yagize uruhare rukomeye cyane mu kuba umubano w'ibihugu byombi, igihugu cy'Ubugande n'igihugu cy'u Rwanda, wari warajemo birantega n'ibitotsi n'agatotsi, warabashije kuba warongeye kuzahuka. Uyu munsi abakuru b'ibihugu bakaba bagenderanirana, ibihugu bikaba bigenderanirana, abaturage ubwabo bagenderanirana. Yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo ibintu bibashe kubaho. Ikindi rero ni ibiganiro abakuru bibi, ni ukuvuga ngo aba bagaba bakuru b'ingabo bafite kugira nabo ubwabo, ndetse n'ikiganiro azagirana nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, niba batari bakigirana uko nahoze nsura imbuga z'aba bakuru b'ibihugu bombi, yaba kwa Mubaraka Muganga yaba no kuri nyakubahwa Kainerugaba, ngo ndebe yuko ni General Kainerugaba, ngo ndebe yuko hari ibiganiro baba bagiranye. Bishoboka ko ubwo ndi gukora inkuru baba batari babigirana, ariko birateganyijwe, birashoboka ko bishobora kuba nyuma yo kurahira kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bakaba babasha kuganira. Ubwo ibyo bazaganiraho nabyo tuzabimenya. Ubwo ibyo bazaganiraho nabyo nyine tuzamenya ngo ni ibiki, biragana mu buhe murongo. Ariko nagira ngo ngaruke by'umwihariko kuri uyu mugabo waherekeje General Kainerugaba Muhoozi, uyu mugabo bita Andrew Mwenda. Andrew Mwenda mu minsi ishize hari inkuru nabagejejeho ya Andrew Mwenda ari kuganira n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bamubaza kuri M23. Andrew Mwenda yagarutse mu bitangazamakuru ashinjwa cyangwa se avugwa mu bantu baba bari inyuma ya M23. Andrew Mwenda yavugaga yuko uribuka hari raporo yigeze kujya habona, raporo yashyizwe ahabona n'impuguke za UN cyangwa se za Loni, ngo zakoze zigaragaza yuko ngo igihugu cy'Ubugande ngo gishobora kuba kiri gufasha M23. Bakagaragaza fagite zabo, bakagaragaza uburyo ngo abo muri M23 bagiye mu Bugande, abafite ukuntu bagendaga babigaragaza mu buryo bwabo. Andrew Mwenda rero byaje gutuma nawe yisanga muri no dossier y'izo mpuguke, aho bavugaga batari koko byagaragaye yuko ugeze guhura nabo muri M23, kandi bikaba bizwi yuko wowe Andrew Mwenda nk'umunyamakuru, umunyamakuru ukomeye, ni umuyobozi w'igitangazamakuru gikomeye mu gihugu cy'Ubugande, none wahuye n'abo bantu muri M23 gute? Yasobanuye ukuntu yahuye nabo. Avuga ko yahuye n'aba officials bamwe mu bakomeye muri M23 barimo nk'aba Lawrence Kanyuka bavuzemo mu bantu bahuye. Avuga yuko bahuye ubwo bazaga kumureba mu gihugu cy'Ubugande, bamusaba yuko yabumvishiriza cyangwa se yabaganiriza ambasade z'ibihugu bikomeye birimo ibihugu bya Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bishobora kuba byagira ijambo, byanagira influence ku byemezo bishobora gufatwa mu bibazo by'umutekano biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati baje kundeba
turaganira mugarutseho kubera impamvu mugarutseho nta yindi. Muri ibi bihe umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kongo y'Iburasirazuba murabizi nyine uburyo byifashe. Hanyuma ibihugu biri gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko muri kiriya gice cya Kongo haboneka umutekano. Abantu batandukanye bari kugenda batanga umusanzu wabo kugira ngo umutekano muri kiriya gice ubashe kuboneka. Muri Angola João Lourenço perezida w'iki gihugu ari gukora ibishoboka byose. Abakuru b'ibihugu ntibarahura, no kuvuga uw'u Rwanda, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo ku ruhande rwa 23 n'umuhuza wa Angola ntago bari bahura, ariko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo barahuye ku itariki 30 barahuye. Mu minsi ishize abakuriye ubutasi inzobere mu by'ubutasi hagati y'ibyo bihugu bitatu namaze kuvuga barahuye, bigaragara ko hari ikiri gukorwa. Enduru Mwenda rero arabizamo gute? Enduru Mwenda abizamo version niyo nashaka kugira ngo mbabwireho ko yaravuze ati gihe burya najyaga nicara simenye ngo M23 ni bantu ki. Ati mu mvugo najyaga numva abantu bavuga ngo bashobora kuba ari abanyarwanda, ngo abagize M23 ngo nabo mu bwoko bumwe ubu n'ubu, mbese sinsobanukirwe ngo M23 igizwe n'abantu ki. Ati natangajwe no kubona mu bantu bari baje kundeba hari harimo ba Bertrand Bisimwa bari mu ubwoko nabandande nabaki. Aha murantunga ubwoko ntabwo wese mbwibuka ubwa Bertrand Bisimwa, ariko bafite ubwoko butandukanye. Abo naba Wiringoma bafite ubwoko butandukanye. Donc we yari afasha amakuru ngo yo consuminza amakuru yuko abantu bari muri 23 ngo arabo mu bwoko bw'abatutsi bari guharanira n'uburenganzira bw'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aza gutungurwa no gusanga abo bantu batatu bose baje kandi bakomeye muri 23 ngo batari mu bwoko bw'abatutsi nk'uko nari kubivuga. Ibyo bintu ni bimwe mu byatangaje, ni kimwe mu bintu yavuze mu gitangazamakuru yaganiraga na Al Jazeera, ababwira ati ngewe hari ibintu bishya navumbuye cyangwa se nabwiwe bitandukanye n'ibyo nari maze iminsi nkonsiyuminga, bituma mbasha kumenya yuko bari abantu kuko icyo bari kurwanira atari ukurwanira ukwishyira ukizana k'ubwoko bumwe, ahubwo ari ukurwanira ukwishyira ukizana kwa communauté muri rusange zihuriyeho nayo moko. Enduru Mwenda rero impamvu muvuzeho nta yindi, mu by'ukuri uyu mugabo ntago ari umunyepolitike, ntacyo tumuziho muri politiki yo mu Buganda, ariko tumuziho kuba ari umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu cy'Ubugande, bahura n'abanyepolitike, baganira n'abanyepolitike. Ni kenshi twagiye tumubona yaje mu gihugu cy'u Rwanda, akunze guherekeza uyu General Kainerugaba, ntabwo ari ubwa mbere amuherekeje hano mu Rwanda. Hari n'igihe yigeze kumuherekeza mu Rwanda, n'ubundi bahura na perezida wa Repubulika y'u Rwanda, baranagabirwa, bagabirwa inka, nawe aragabirwa. Bigaragara rero ko ari umwe mu bagabo bakomeye muri iki gihugu cy'Ubuganda, ariko mu buryo navuga bwo kuba hafi y'abanyepolitike. Niyo mpamvu rero kumva bamukonsise cyangwa se bagize icyo bamubaza mu bijyanye na politiki yo mu karere, bagize icyo bamubaza kuba yahuye na M23, biba bisobanuye yuko afite icyo yavuga kikabasha kumvikana. Nicyo nembashe kumugarukaho. Kugeza ubu ngubu rero Kainerugaba bari mu Rwanda, bamuherekeje bari mu Rwanda, bamuherekeje barimo abajenerali bari kumwe hano mu Rwanda. Ku munsi wo ku itariki 11 rero biraza kuba ari show cyane, biraza kuba ari show hano muri stade Amahoro, ubwo haza kuba hari kuba igikorwa cyo kurahira kwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ubwo bindi mu bijyanye n'ibiganiro bishobora kuzabaho hagati ya Kainerugaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, turaza kubikurikirana. Ubwo ni nyuma y'umuhango wo kurahira, turaza kureba ngo niki baganiriye, ese mu byo bashobora kuganira haraza kuba harimo wenda nibirebana n'umutekano muri aka karere, by'umwihariko muri Kongo y'Iburasirazuba, kuko muri iki gihe nicyo kintu kiri guhangwaho amaso cyane. Nabyo turaza kubirebaho, turebe se igisirikare cya UPDF Kainerugaba araza kugira icyo avuga ku bijyanye n'uruhare rw'iki gisirikare abereye umugaba mukuru mu kuba babungabunga umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo tuzabimenya
umunsi wagize icyo babitangazaho. Numva aricyo nabamvuze kugeza amagingo aya, mbashimira cyane. Rero mukomeze muhare natwe, mukomeze mugire ibihe byiza, ubundi mukomeze muhare na Connection TV. Nitwiringimana Patience.